Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi PyGames HD. I posle nekoliko failovanja probat ću da snimim ovaj tutorial kako slikati svoj ekran na dva načina najlakše. Imate, dobro evo 3, ali ovo su dva najlakše. Ovo je na primjer jedan, ovo nije od najlakših, ali evo jedan imate preko HyperCama ili Bandicama, Make Screenshot na primjer imate za slike. I imate da stisnete na tastaturi Ctrl i Print Screen i slikali ste. I sada uđete na primjer u Paint i Ctrl V. I evo, tu je slika. Znači evo je tu, pojavila se slika. I uzete na primjer boju i crtate po njoj, evo. I onda samo save, na primjer kada nešto doradite. Idete save, ja ću sa cancel, pošto moja slika ne treba i tako. To je jedan od najlakših načina. Drugi najlakši način jeste light shot. Evo ljudi, pokušao sam ja nešto da slikam. Evo možete, ovdje imate download for Windows, ja sam to instalirao. Pa i ovo sam već, to sve isto kao svaki program se instalira, ništa ne treba se dodaje. Evo ljudi, uđete u ovo, uđete print screen. I sad imate da, evo na primjer ja ću tu uzem ovo prazno. I ovako da napravim. I naprimjer da ću ovu koju napisati, nacrtati LOL i uzem samo opet print screen, neće. I opet treba print screen, ne radi nešto. Da, evo, desni klik, evo ljudi, ja sam se zeznao, desni klik postavi na printscreen.com, otvori, evo kad se to desilo, otvori i evo, sad ću čitao slika i evo vidite, to je ova slika koju sam ja doradio uzo i doradio lepo. Vidite, to je to LOL i eto, ljudi, dva najlakša načina i ja mislim da je ovo jedan od najlakših tutoriala na kompjuterima. Ako se nešto zezne, ne znam, možda vi nešto ste loše pritisnuli, pa ljudi, nadam se da ste uživali, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Zdravo!